ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaskul Indira Klech Nong Sora hakajingat inti nakabenta bansame kajingnang jingstan iki khon gikti hak live poetrik urisau klapen hak perdano ekajingra kedap san pusnam jong kaskul. Hashwa banstang kete ke program lapelong shwai ke jingsngap jar bashiminin bankin mau buram nakabenta kinong hikai kete kaskul ke balaklat no. Hakene ke singi penhak perdano ke jingra kedap san pusnam lawan banyak donlang dau MDC ke sora ubak titas khan bashim ya ke benta ku mukongsan usim ke hima sora ku musimbut kongsan nalor ki wepan. Hakene ke singi lapen ku buram kinong hikai ki belas dang hikai ningkong hakene ke skul nadu usnam ka khandai spa nyopuar. Hakene ke singi lapelat ke thupsa kan mau jong ke skul dau MDC ke sora ubak titas khan balayok banpli ika kamera kelas kebenok senyang dau MDC. Jing ai sumha barit tekan ka puar nakot de het dengan ka skul barman sim jing ai sumha na ka balang silong sibora koi ile duai sibenet na ka benta ka mesim juk ki batre sitom na ka benda ka ni ka skul jing ai brelo gino hikai baro iba hikai ka skul kumjuru poverty jo ka skul ka blok penbian aduh gani ka puar ka pemerintahan dengan aku boleh ikini kena skul barin kumbo prio so kalian keslong regi babun ba ndai mata yui tang liat te kamre lei nama kajuk kapur mata kalau ka babun kam dengan aku boleh terpang le mata ikini kena skul barin ibalalong kemi ibalalong pa omdei bentai ibalalong pa iru ngasarai gon ibalalong mei bidon kalau kenyawan ban penipu ikir yang negasi bukan pang negara indap sanku sedang penegastur kalau kerja na kau ikas nem saya kau ikat ban poi saya ni mau mer basanto akan mau dikipor bangiwan apa function yang di sekolah agak i bobuan bangkuahi boleh ba ong ba kaneka skul Indira kalang kung ka persentive ita persentive ibang ong na kapor menta ila nanghe ila nangsan bat lapoy sidu kaneka kerdan ban long kung kaway kalang khaba let's say lagi daw ke bom lakyat nakano makano kadaw kani ka skul ka sakut no tang hadu ka kelas ko pra dan guys kan baka jing tresitong jong kino hikai ka jing tresitong jong ki dekat jaga managing committee but kajing lam lenti lang jam ki pada napo ka pares bakani ke skul sistem kasni kan sapoi syaki kerdan ki ba kham sedro Angkor sedang pli yang kena skul ke celebration jo kena skul no ke dorkan badhadu mata hadu kini singi te kulai shibun ya ki pas pupil ma ini pun bagi pas pupil jo kena skul oh wala dak tentang hadu kelas A henry bun bagi lalong pri menteri la kena skul ba
Wah kaba sungtona hadu kata-kata bani I ma ki don rengkat berobor bagan yang school. Di kejing don jumpi kejing trash tom jumpi bagan jeng kersan jumpi na kata yang school kan terkan ain sim yang ki kena school di bawah ni yang ki nong hikai bat yang ki nong tuliai bagan yang school. Hoi ngai ya bagan yang school. Bun di kena school bawan ngai hakan di school tidak kiba duk ma kiba duk ma ki bala sya kan tai ki pa ki school dari ki yo banwan hakan di school jadi ke wei ke kiba sultanat banu I ban bun ki dalam beri man beri wan lagi nang pendong bun wan nang pendong na jak nang pendong ki wan hakan di school ma ki nong ke kiba sultanat itu kata hoi kene school hawa ada om baga de you lawan no kono rei ngai I bagi no hikai kitrai sitom ban bon bagi ro kelong beri qualified ma qualified sisa te kene ke banga semua salong ma ya kene school injera jongi Semua pengadap dari Cikmen, bangan pelat ya kini kesup sak kemal, jom ke jinggap sam pusnam, jom ke di sekolah Indira. Oleh di sekolah, sebenarnya kebetulan saya tunjuk sembiang naga tim dekat bagi babu pria hitam, tim jengi, kalau jadi ke sebenarnya, ya kumulai ya ibu pria tim jengi, untuk kriket sembiang ya jadi ke sebenarnya, dan tunjuk ya. Kita sebenarnya ni baru hai saya Kapan pau gaji songo ya ka Golden Jubilee Celebration Committee kabala ibet ban khots ngomha yang banedor dekat hari ini resmi. Nasmo bade ban ai kublai Jubilee ya baro. Bagani ke jing rakhi ke juni hari ini resmi ka nungkut no. Henry ka mangyay perhem ya gimen sim ki jungi ba kham tam ya thi baro ki kana school ki barem
Kibadon nanta, yaka managing committee barok away. Bangin nang yay tray sirhel, nang ni Syakman. Na ikublay yaki program kibadap baro lalu gijinuay gisyat kibiitanan bat kumjuru yaki badang sta. Iya kani ko. Bagani ka school kadonru kajingya day bat nga simen. Bat baro pilmengo balay bangay ku kumta. Yang apa? Kani ka school kabala sandur banganuang kumni kum unong yalam. Kum unong yalam, lani kum utau unong syakri pajba. Nama day hakasnem kanai spa profinyo. Hakapor bangadang day ukana kelas. Usamla puli. Bangalawan hakadi ke school hakapor menmir. Bangaladon ke jinyalang jong kisama puli. Hakata kapor ba ngeseng ye ke PSU. But day hakadi ke school. Balajit ningkong du yang join secretary jong Bekasi Student Union Sora Starter. But ina du kata kapor bala penki ya kemensian ke tengah bangan mi syakman bangan kimnya kan ikam unong tray pai ba unong yalam akasan himas hima. Dia tak ada masalah bangan ni ke school kadonru kajingnya day pernah. Haka arpulai tarik August hajar arpulan haba ka skol kalaraki ya kajing play perda kamsyem lala banwer ban thotlut ya baro kipas kupen kikani kalami kajing keren sani syatai kajing snausi jong kipas kupen balai yangi usyem nasya khot temangi hadin palawai kani ka program da ka mensiam ka barang ba nilai lumlang katu kat ningut bat nilai rai hakani kasni bangin sen ya kani kasen jong dikena skol barim da ka jing temu bangin na ban khot ban werlut ya baro dikena skol barim syakani ka jing khang jing penha perda ya kani ka jubi sia Presiden, Mama Isa di Maljuno. Ba kikam lo indang samla ba indang I ka kanami usnem. Ma, laban mau harus bikin mau. Mbak tiba kini ki arngot kilale na kabenta jongi. Meneng laong badai dan iti basta jongki kila penwandor yani kila penhe pensan kila sara kila ayom kila he kila san kila longbrio manbrio hadu kat ni kaburong nga ay ya ikong be bat ya baro sangot kilong hikai kibada dan benta hakaba entenang pensta ini ismokan merioi ya kador jongi da badang ni sa adun ka ispuang ramangi midang ret idang longsa kuni kuat kia kong nang impenan Berapa lama?